Drage učenice, dragi učenici, dobar vam dan. Moje ime je Bojan Lazić. Tokom ovog časa ćete učeći kako učiti i usput se upoznavajući sa zanimljivim digitalnim alatima upoznati i nastanak knjige od začetka ideje do njene realizacije, kao i osobe koje su odgovorne za njen nastanak. Ono što je potrebno da pripremite za današnji čas jeste bilo koja knjiga koja vam se nađe na dohvat ruke. Za početak poslušajte tekst kako se pravi knjiga. Prvo neko treba da smisli šta će da se piše u toj knjizi. To je pisac. Ako u knjizi treba da bude crteža, onda pozove i ilustratora. Njih dvojica zajedno naprave knjigu. Lepo napišu i nacrtaju sve onako kako će posle da bude u pravoj knjizi. Ali knjiga nije samo jedna. Knjige se prave tako da ih bude na hiljade, pa i više. Da hiljade i više ljudi mogu da pročitaju istu knjigu, a da ne čekaju na red. Zato se ona jedna knjiga odnese u štampariju. Majstori, dizajneri, slagači i štampari reči i slike iz jedne knjige smeštaju u svoje mašine i štampaju hiljade istih knjiga. Ili više. A na čemu? Na papiru. A odakle im toliko papira? Papir za knjige, za crtanje i pakovanje pravi se u posebnim fabrikama papira i to od drveta. U fabriku unesu ogromno stablo, a iznesu pakete gotovog papira. Ako se od tog papira prave sveske, one se začas potroše i bace, puno brže nego što stigne da izraste novo drvo za nov papir i nove sveske. Zato su ljudi izmislili da papir prave i od starog papira. Tako jedno drvo može da se iskoristi više puta. To je baš zgodno, jer se onda u šumi poseče manje stabala. Zato se po školama sakuplja stari papir, da bi nam ostalo više šume. Bila bi strašna šteta da se sve naše šume pretvore u sveske i knjige, makoliko bile lepe i šarene. Razmislite o ovom tekstu. Šta mislite? Koja od spomenutih uloga za nastanak knjige je najvažnija? Najvažnija je uloga pisca, odnosno autora, jer bez njegove ideje ni nema knjige. Gde se štampaju knjige? Knjige se štampaju u posebnim fabrikama, štamparijama. Da li ste od ranije znali od čega se pravi papir? Hajde da vidimo ko je sve važan za nastanak knjige. Ovih 5 osoba, odnosno njihove uloge, su najvažnije za nastanak jedne knjige. To su autor, izdavač, urednik, ilustrator i prevodilac. Međutim, tu su još neke osobe i njihove uloge koje nisu nevažne, jer knjiga ni bez njih ne može da nastane, ali su drugi u nizu osoba koje učestvuju u izradi bilo koje knjige. To su lektor, korektor i grafički urednik. Na kraju, čitalac je veoma važan faktor na putu knjige od autora do čitaoca, jer uzalud pravimo knjigu ako neće da bude nekoga ko će da je čita. Upoznajmo polako najvažnije uloge. Najpre tu je autor. Kao što smo već rekli, bez njega knjiga nikako ne može da nastane. Autor može da bude književnik, pa često za njega kažemo da je pisac ili pesnik. Ali autor može da bude i neki stručnjak, naučnik. Dakle, autor je svaka osoba koja je napisala neku knjigu. A sada razmislite, da li knjiga može da ima više od jednog autora? Naravno da može. Kad ih je više, svako od njih ima jednaka prava, no o tim autorskim pravima govorit ćemo nekom drugom prilikom. Izdavač je osoba ili puno češće firma koja obezbeđuje novac za cijeli postupak objavljivanja knjige. Njegov zadatak jeste da pronađe sve saradnike koji će učestvovati u njenom nastanku. Neke od tih firmi prepoznajete sigurno i sa priloženih sličica, a pored navedenih ima ih još puno. Kad želi da objavi knjigu, autor se obraća izdavaču, ali i izdavač ponekad poziva autora da napiše neku knjigu, posebno ako su
uspješno sarađivali i pre. Da li ste ikada čuli za pojam samizdat? Verovatno većina vas nije. Samizdat je naziv izdanja knjige kom je izdavač sam autor. Da, čak i to je moguće. U tom slučaju autor na sebe preuzima ulogu izdavača i sve izdavačke poslove. Urednik je osoba koja je najčešće zaposlena kod izdavača. On, kao što mu naziv uloge i kaže, uređuje knjigu, odnosno određuje šta će se naći u knjizi i kojim redom, o čemu se uvek dogovara sa autorom. Urednik poziva ilustratora i po potrebi prevodioca i sa njima dogovara šta treba da urade u vezi sa knjigom. Da li knjiga može da nastane bez urednika? Nije nemoguće, ali poslove urednika u tom slučaju mora da preuzme neko drugi. Najčešće to bude sam autor. Ilustracija je naziv za crtež, sliku ili fotografiju u knjizi, a osoba koja izrađuje ilustracije naziva se ilustrator. On ilustracije crta i priprema u dogovoru sa urednikom i autorom. Da li ilustracije u knjizi mogu da budu u boji? Naravno da mogu. Ilustracije u knjizi mogu da budu crno-bele, u boji, ili može da ih bude deo u boji, a deo crno-bele. Isto tako, postoje i knjige koje nemaju ilustracije, pa za takve knjige posao ilustratora nije potreban. Prevodilac je zadužen za prevod teksta knjige sa nekog stranog jezika na naš i obrnuto. Posao prevodioca nije uvek potreban. Trebamo ga kada je autor iz inostranstva i knjigu je napisao na nekom stranom jeziku, ili kada delo našeg autora treba da prevedemo na neki strani jezik. Šta mislite? Da li urednik treba da pozove prevodioca ako je autor knjigu napisao na hrvatskom jeziku? Ponekad možda i treba, ali u našem slučaju naravno da ne treba, jer hrvatski jezik veoma dobro razumemo. Upoznajmo i preostale uloge u nastanku knjige, one koje stupaju na scenu nakon što oni najvažniji dovrše svoj posao. Lektor i korektor imaju sličan posao. I jedan i drugi rade na ispravljanju grešaka. Posao lektora jeste da ispravi jezičke, odnosno gramatičke, pravopisne i stilske greške, dok korektor ispravlja greške nastale tokom pisanja, odnosno kucanja teksta na računaru. U dogovoru sa urednikom, grafički urednik priprema knjigu za štampu, uređujući prelom teksta i tako brine o konačnom izgledu knjige. Uređivati prelom teksta znači brinuti o tome da sve ilustracije i tekst u knjizi izgledaju skladno i da sve bude na svom mestu, baš onako kako su se autor i urednik dogovorili. Šta mislite? Da li knjiga ipak može da nastane bez njih? I ne baš, jer bi tako izgledala prilično neuredno. Ovo su mesta na kojima možemo da potražimo podatke o osobama odgovornim za nastanak knjige. Najznačajniji izvor podataka nam je naslovna strana. Na njoj se uvek nalazi naziv dela, ime i prezime autora te obično podaci o izdavaču. Vrlo često su tu i podaci o osobama koje vrše druge poslove o kojima smo danas govorili. Ali ako nisu navedeni na naslovnoj strani, onda obično mogu da se nađu ili na strani prenaslovne, ili na strani poslenaslovne, ili na jednoj od posljednjih strana u knjizi, ili u cipu. Ovako izgleda jedna naslovna i strana prenaslovne. Na naslovnoj strani vidimo podatak o autoru, a to je u ovoj knjizi Erich Kästner, i podatak o izdavaču, a to je u ovoj knjizi Znanje. Dok na strani prenaslovne vidimo
podatke o ilustratoru, a to je ovdje Dario Kukić, i prevodiocu, a to je ovdje Gustav Krklec. Izdavaču je za knjigu Blizanke bio potreban prevodilac, budući da je autor svoju knjigu izvorno napisao na njemačkom jeziku. Ovdje vidimo naslovnu i stranu prenaslovne za knjigu domaćeg autora Pavla Pavličića. Izdavač ove knjige jeste Mozaik knjiga, što nam je vidljivo sa naslovne strane. Na strani prenaslovne naveden je urednik knjige Zoran Maljković, zatim ilustrator Niko Barun, lektor Milovan Tatarin, korektor Jakov Lovrić i grafički urednik Srećko Jošić. Ovdje vidimo i malo prespomenuti CIP. CIP, odnosno katalogizaciju u publikaciji, imaju knjige štampane do 2007. godine, dok one novije imaju uputstvo o dostupnosti CIP-a u računarskom katalogu. Ali kod knjiga koje imaju CIP, koji se obično nalazi iza naslovne strane ili na kraju knjige, također možemo da iščitamo podatke o osobama odgovornim za nastanak knjige. I ovdje vidimo ko je autor i koji je naslov dela. Zatim ko je preveo i ko je ilustrovao knjigu, kao i ko je izdavač ove knjige. Podaci o osobama koje su odgovorne za nastanak knjige u CIP-u su uvek na početku, dok se podatak o izdavaču pronalazi između podataka o mestu i godini nastanka knjige. S obzirom na to da vrlo često ume da se desi da se naslovna strana i prednja korica poistovjećuju, želim da vam skrenem pažnju na to da naslovna strana nije isto što i prednja korica, iako na obe često možemo da pronađemo slične podatke. Ali dok na korici ponekad nema nikakvih podataka, na naslovnoj strani uvek se nalaze barem podaci o autoru i naslovu dela. Evo jednog brzog zadatka. Potražite u knjizi koju ste priredili na početku ove video lekcije sljedeće podatke. Naziv dela i podatke o autoru. Podatke o izdavaču. Podatke o uredniku, ilustratoru, prevodiocu, lektoru, korektoru i grafičkom uredniku, ako ih ima. Potražite i da li postoji CIP u vašoj knjizi. Sada možete da zaustavite ovaj video da biste uradili zadatak, a potom nastavite gdje ste se prethodno zaustavili. O rešenju zadatka porazgovarajte sa svojom bibliotekarkom, odnosno bibliotekarem. Hajde da putem svojevrsne mape vidimo još jednom kako izgleda put knjige od autora do čitaoca. Najpre autor piše tekst i nosi ga uredniku na pregled. Urednik izdavaču predlaže objavu knjige. Izdavač obezbeđuje novac, traži ilustratora, prevodioca. Svako počinje da radi svoj posao. Ilustrator izrađuje ilustracije, prevodilac prevodi tekst i kad je sve gotovo, urednik knjigu daje na pregled lektoru, korektoru, a potom grafičkom uredniku, da bi je na kraju poslao u štampariju. Iz štamparije knjiga odlazi u knjižare i biblioteke, te na kraju do krajnjeg korisnika, odnosno čitaoca. Slede dva zadatka. Pristupiti im možete upisivanjem teksta sveze u svoj internet pregledač ili očitavanjem priloženog QR koda svojim mobilnim uređajem. U prvom zadatku treba da povežete pojmove na levoj sa odgovarajućim objašnjenjima na desnoj strani. Pojmovi koje treba da spojite sa odgovarajućim objašnjenjima su uloge osoba koje su najvažnije za nastanak knjige. U drugom zadatku treba da reči koje su sa strane smestite na odgovarajuće mesto u rečenicama. Sada zaustavite ovaj video da biste rešili zadatke, a potom ga pokrenite sa mesta na kom ste se zaustavili.
Ovo nije zadatak, ali jeste jedna zanimljiva brošura koja će da vam na zanimljiv način još jednom prikaže put knjige od autora do čitaoca. Pristupiti joj možete upisivanjem priložene veze u svoj internet pregledač ili očitavanjem priloženog QR koda. Sada zaustavite ovaj video da biste pogledali brošuru, a potom ga pokrenite sa mesta na kom ste se zaustavili. I evo nas na samom kraju današnjeg časa. Preostalo je još samo da razmislite o tome kako biste odgovorili na sljedeća pitanja. Koji zadatak vam se najviše svideo? Kako ste se osjećali tokom rješavanja zadataka? Šta vam je bilo teško da razumete tokom ovog časa? Koje osobe odgovorne za nastanak knjige ste od ranije znali? Šta ste novo naučili tokom ovog časa? Razgovarajte o odgovorima na ova pitanja sa svojom učiteljicom, odnosno učiteljem, ili sa svojom bibliotekarkom, odnosno bibliotekarem. Nadam se da vam je ovaj čas bio zanimljiv, da ste se lijepo zabavili i uz to stekli nova znanja. Od sada ćete lako moći da imenujete osobe odgovorne za nastanak knjige, autora, izdavača, urednika, ilustratora, prevodioca, lektora, korektora i grafičkog urednika, te da prepoznate njihove uloge kao i ulogu čitaoca za kog se knjiga stvara. Drage učenice, dragi učenici, zahvaljujem vam na pažnji i želim vam ugodan dan. Pozdravljam vas do sljedeće video lekcije.